8 sati i 24 minuta pričamo o petom sajmu novih tehnologija Smart Tech koji će se održati 25. i 26. novembra 2017. u centralnom atrijumu Tržnog centra Delta City u organizaciji agencije Vision Event pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke Crne Gore i uz podršku Ministarstva ekonomije. Najnoviju, najinovativniju tehnološku ponudu koja je dostupna u Crnoj Gori, a koju će naši učesnici predstaviti na svojim izložbenim prostorima, predstavit će Ivona Dabetić-Jovović. Dobro jutro, Ivona. Dobro jutro. Šta ćemo imati priliku da otpratimo 25. 26. Znači li to da u potpunosti ulazimo u svjetske tokove? Upravo tako, bit će predivno i prezanimljivo ovog Smart Techa, dakle ovo je peti Smart Tech koji se održava. Posebno će biti zanimljivo, recimo što ćemo u okviru ovogodišnjeg Smart Techa imati i gaming turnir u organizaciji e-sport saveza, gdje će se u subotu igrati FIFA i Clash Royale, a u nedelju će biti PES. Tako da će biti veoma zanimljivo, bit će brojni gejmeri, bit će vrijedne nagrade, Sony 4 i Samsung telefon, tako da će biti prezanimljivo. A kako su tekle prijave ili se na lice mjesta prijavljuju? Prijavljivalo se do sada, dakle to je sve organizacije e-sport saveza, tako da su oni, da kažem, u okviru Smart Techa jeste organizovali taj gaming turnir i sva ta organizacija je, dakle, bila njihova nadležnost. Koliko sam shvatila, nekoliko stotina prijavljenih gejmera ima, tako da će biti prepuno oba dana vikenda. Osim toga i njima svima će biti posebno zanimljivo zato što ćemo imati brojnu gaming opremu izloženu, virtualne naočare, dronove, razne moderne, savremene televizore, laptopove, telefone, takođe audio-video oprema, najsavremenija tehnološka oprema će biti predstavljena na sajmu. Ono što mi je posebno drago i posebno značajno, s obzirom da će imati toliki broj, da kažem, tinejdžera, djece koja su tako posebno tehnološki napredna i posebno zato što provode puno vremena na internetu, jeste što će na sajmu uzeti učešće i Telenor koji će u saradnji sa Ministarstvom prosvete i UNICEF-om predstaviti igricu Net prijatelji. Dakle, to je igrica koja kroz realne životne situacije provodi djecu, namijenjene djeci godina od 9 do 11 i uči ih kako da prepoznaju, ispriječe i prijave nasilja na internetu. Dakle, to nam je posebno važan moment, jeste što ćemo učiti djecu na koji način da se zaštite od nasilja na internetu. Naravno, isto tako njihovi roditelji će moći da se informišu na koje sve načine mogu da zaštite svoju djecu na internetu. Posebno će, recimo, zanimljivo biti to da, recimo, imat ćemo osim sve te opreme tehnološki napredne, recimo i hipotekarna banka će predstaviti neku svoju najnoviju uslugu ovako kao lider, da kažem, u tom savremenom bankarstvu. Mogli bi također da naglasim jeste ono što nam je posebno značajno i drago ove godine, što ćemo imati djecu iz osnovne škole Pavle Rovinski koji su učestvovali na evropskom takmičenju Lego lige i oni će nam tu predstaviti svog tog nekog Lego robota koji su napravili, prikazat će kako se kreće, šta se može da radi. Isto tako ćemo imati brojne robote koje će nam predstaviti odsjek mehatronika sa Mašinskog fakulteta. Dakle, oni su kreirali nekoliko različitih robota koji imaju razne performanse i moći ćemo da vidimo tu kako se kreću, šta sve mogu da urade, tako da će svima biti zanimljivo na sajmu. Kakvu ulogu na sajmu ima radiodifuzni centar i Agencija za elektronske komunikacije? Jeste, upravo tako. Radiodifuzni centar će nam predstaviti svoje usluge prenosa slike, zvuka i podataka, a Agencija za elektronske komunikacije i ove godine tu da informiše sve posjetioce koja to oni imaju prava kao korisnici telekomunikacionih usluga, da znaju na koje načine mogu da, recimo, ulože žalbu agencije, recimo, na poslovanje ili na uslugu koju pruža određeni operator. Dakle, i tu će biti naravno informativni materijal gdje će moći da se informišu o svojim pravima kao korisnika telekomunikacionih usluga. Predstavljamo i robote ovoga puta, čini mi se. Jeste, pa to je To je u suštini mladima vrlo zanimljivo bilo i prošlog puta. Jeste, to će biti prezanimljivo. Baš tu u samom centralnom dijelu smo omogućili da se sve to i dali dovoljno prostora da se sve to dešava. Dakle, to su u stvari roboti koji, recimo, mogu da lociraju mine, koji radi istraživanje tla, roboti koji prenose i teret i ljude, zatim neki samobalansirajući roboti na 2 točka. Dakle, sve će to moći tu da se vidi, to je, znači, svi ti roboti koji su kreirani, dakle, na Mašinskom fakultetu u Podgorici. Imamo još jedno pitanje u suštini za kraj, dok ne ponovim opet termine, kada se sajam održava,
kao i prethodnih godina organizujete i neke popuste za posjetioce? Jeste. Popusti će biti organizovani. Znam da će firma Stratus ponuditi popuste na svu gaming opremu. Znam da će audio video koncept također ponuditi od 5 do 10% popusta na te svoje vanvremenske televizore i kućni internet također. Oni će imati bežične zvučnike i slušalice, tako da je na sve to obezbijeđen popust. Ivona, puno hvala na gostovanju. Biće prilike da se za vikend kod Marije Razić uključimo direktno sa sajma, pa da oni koji ne mogu da dođu do Podgorice, do Delta City-a, vide na kraju na čemu ste radili ove godine. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala najljepše na pozivu. Kratak predah, a nakon toga pričamo o tetovažama, zapravo sa nekog drugog stanovišta. Da li su opasne po zdravlje?